ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ কিছুমান অভেদৰ বিষয় আলোচনা কৰিম। বলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আলোচনা কৰি আছো অভেদৰ বিষয়। অভেদ অভেদ number 1 a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. It will এক নম্বৰ অভেদ। number 2 হৈছে a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. number 3 a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. number 4 x plus a into x plus b equal to x square plus a plus b into x plus a into b. Okay. number 5 is a plus b plus c equal to whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc 2abc ca plus 2ca. Okay. number 6 ठीक है a plus b whole cube equal to a cube plus 3a square b 3a square b plus 3a b square plus b cube. Okay. নাইবা আৰু এটা লিখা যায় or number 7 আছে a minus b whole cube equal to a cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube. নাইবা আৰু এটা লিখা যায় ইয়াতে a cube minus b cube minus 3a b whole into a minus b. Okay. তাৰপিছত আছে number 8 আছে a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to
a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Number 9 আছে যে a cube plus b cube equal to a plus b into a square minus ab plus b square. Okay. Number 9 clear all. Number 10 a cube minus b cube. ठीक है a cube minus b cube এমন হলো a minus b into a square plus ab plus b square. এইখিনি আছিল আমাৰ অভেদ জানিবলগীয়া অভেদসমূহ।